Hadirin bau sembut Menteri Rangbak Sarkar Jala ubak senyau bahalang dahar, dangshen uladap ban kular ban penyo arsan kelur kembang tingka nak benta bantai bat senapan bahaya ki jingdan kam hamadan Kiang Nangbah Stadium Jowai, kumta nigasngi ulas Sdang ban penidak ki jing kular ke bau ulah clay da kabawan hiar jurip ïaka di kamadan haringkat ke jing senran lang u Commissioner bat Secretary Ketenat Sports and Youth Affairs ke Sarkar Jala u Dr. Vijay Kumar IAS. La senran lang ru ha keningsi dau District Sports Officer ke West Jante Hills District Kyrwoh bok pasa kidukot ke West Jante Hills District Sports Association berkentup yau EMH pasa Working President ubak Patrick Lamari Vice President Lamat O Lalu General Secretary bat kiwe kidukot. Hadian kejing jurep ubak senyau bahalang dahar ulai tu bakani kejing wan jeng u kalong kom shibenta ban penkre ya ke details project report DPR shwa ban yo e kemang tingka ke bau ladapan kular paj ba dangshen. Project ini tetok kejing wan ni ikan pyni ni udah lah MV ni function bodo kular pendem ni stadium deh ni dengan officer orang dengan nang officer orang sport kam juga komisi sekretari finance pani ni kuat ulah jadi sih prepare ke finance kam lain cikgu itu kam stadium